Гараа гойсон хотол түмэн хоорондоо золгоцгооноо. Хоёр ихтэй хүн өөдөөдөөсөө харж зогсно. Гараатгалцаж баруун зүүн хоёр талаараа цээж нийлүүлнэ. Цээжээ нийлүүлдэг нь цээж бол биеийн гол хэсэг. Гар бол хөдөлмөрлөх эрхтэн тул хоёр гол эрхтнэрээ хүндэтгэл үзүүлж буй хэрэг юм аа. Харин хоёр эмэгтэй тэрвэрлдэж золгоно. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр бол хоёр гараа атгалцаж золгоно. Хоёр гараараа мэдчлэн цээжрээ хурц золгодог нь амь насны минь түшиг цээж минь. Амьдралыг тэтгэгч хоёр гар минь эрүүлийнх байгээ гэсний бэлэгдэл гэж үзэх нь бий. Шүгүр одоо салемч болсонсоор төрдөөдгөсдөр. Төрдөөдгөсдөр. Ел жұрттарыңыз аман ба? О, шүкірлік. Қыстан аман шықтыңдар ма? Аман есенбіз өздеріңіз аман есен шықтыңыздар ма? Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Шүкір Аллаға. Сіздер аман есенсіздер. Шықтық Аллаға. Тәубе. Жайлы аман қыстап шықтыңыз ба? Қора қопсақ мал жаныңыз аман ба? Құсың қырам болсын. Қанжығың майлы болсын бауырым. Әмин айтқаныңыз келсін. Баладар сендер амансыңдар ба қарақтарым? Аман есен жатырмыз, өздеріңіз аман есен. Сайн сайхан утгатай үг хэлэлцэн хоорондоо золгох хаваас тэр жилдээ ерөө шигэ хэрэг үе тунгалаг зөв явна гэж сэтгэдэг тул аль болох зөв сайхан харьцахыг ирмэлцэн. Минь тусаа мэдэлцэн амар тайвныг ерөөсний дараа хол ойрын сонин сайхныг ярилцсан баярын зог идээшүүсэндээ хүрнэ. Бүгін ұлыстың ұлы күні. Айдан аман, жылдан есен шыққан күн. Осындай ұлы той берекеде сыбызғыға жан бітірер қайсың барсың жігіттер? Мен бар ата. Ой берекелді. Кәне. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Assalamu alaikum. Amin. Assalamu alaikum. Amin. Birge basın. Mal olsun. Amin айтқаныңыз келсін. Assalamu alaikum. Наурызын баярыг ахан дүүс хотол олноороо учран золгож, аксакалуудаа хүндэтгэх ялдамд өр хүүхэд залуустаа эрхэм сургаалаа хайрлан хүртээж, үдэж буй оныхоо ажил үйс, ололт амжилтаа тунгаан хэлэлцдэг сайхан ёсол юм аа. Учран золгохдоо Наурыз баяртай холбоотой хүндэтгэлийн гэрүүл юуг хэлэлцэнэ. Көктемдеріңіз көңілді болсын. Жаздарыңыз жайлар болсын. Кеп жатқан әз наурыздарыңыз құтты болсын. Әмин бірге болсын. Кездесіп қайтайық деп кеп қалдық. Бисмиллахи, ол сон болсын жалы. Ұмытып болмайды.
Hoppa! Мах буулгаж хоол идэхээс өмнө гараа заавал угааж насны ирэмбээр дастархаанаа тойрсуунаа. Хамгийн настай хүндтэй нэгнэр тухайн зоог ирсэн зочдод зориулан баата буюу ерөөл хэлүүлэх бөгөөд гийчд бүгд анхааралтай сонсож тухайн гэрөөлийн сайн сайхан бэлэгдийг шингээж авахыг хичээнэ. Алжа илaahi амин баатаңыз беріңіз ака. Амин десең міне батам. Тілегіңді тілесін атаң. Құдайым жарылқа. Муу бүхэн газрын гаваар орог идэ буда ариун байг талаар дүүрмалтай гэрээр дүүрэн хүүхэдтэй болоорой зэрэг сайхан сэтгэлийн илэрхийлэл болсон ерөөлийн үг хэлэлцэнэ. Ерөөл айлтгаж байхад бүгд алгаа хавсан нүүр лүгэ харуулж ирнэ. Ерөөл хэлж дууссаны дараа хамтдаа бүгд аамин буюу тэр ерөөл бат сайхан оршгэ гэсэн утгатай үг хэлж хавсарсан хоёр алгаа нүүрэндээ хүргэх бөгөөд энэ нь үг ерөөлийг хүлээн авлаа гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна. Тәңірім жарылқа. Аллах. Айтқарыңыз келсін. Алжан бастаңыз. Бат істеріңіз, бас алыңыз. Бас кеспе тасқа. О қарғама екі құлақты екі балама берейін. Көп рахмет. Бірінің сөздерін бірін тыңдап жүріңдер. Біріңнің ақылыңды бірің алып жүрме балам. Ал мінекейіңіз пышағыз. Ja. Al Бекжан. Мұған. Кішкене жұмысты көп жүрсің. Бекжан, мә. Пешті ме? Ja. Бәйбішеге. Бәсе. Өкі жүзге көрейм, мә. Ja, балам. Жамбас бірен, бақытты болыңдар. Қамбасын кесілген осы үйдің басағасында бол. Менің батам азайтпай жүрді. Бұлдай сайрайды әншіден қайсың барсың баладар? Мен бар ата. О, жарайды ендеше. Шырқа балам. Olmasa
байргүйч түм олонман бас их хувьцаа тарттум. Зөвхөн шинжилгээ бид нар 3 удаа тэмдэглэдэг. Орчин үеийн 12 сарын 31-ний 1 сарын 1-ний шинжил. Дараагаар нь Монгол түмний маань цагаан сарын баярыг бид нар хамтдаа тэмдэглэдэг. Одоо Казак түмний Айз Наврузын баяр өнөөдөр тэмдэглэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас соёлын яам маань ЮНЕСКОгийн одоо бит соёлын өвд нь одоо Наврузын баярыг төлөөлөл нь одоо бүртгүүлэх ажлуудыг зохион байгуулж байгаа маань энэ маань одоо ажил хэрэг болж одоо Монгол улс одоо Наврузын баярыг ЮНЕСКОгийн соёлын бит өвд бол бүртгүүлэх нь дамжихгүй. Тэгэхээр цаашд бол одоо Монгол улстай түмэн маань Монголын нийт ард түмэн маань бас Наврузын баярыг хамтдаа тэмдэглэх боломжсоо олдох баха гэсэн ийм сэтгэлтэй байна. Үнээс гадна шин сэргэлтийн 6 бодлогын хүрээнд ерөнхий сайд маань Баялгүй аймгийн одоо хөгжих нэг том гарсан бол аялал жуулчлал. Тэн дотор бол өвлийн аялал жуулчлал гэж зарласан. Өвлийн аялал жуулчлал хөгжсөн газар бол хавар, намар, зууны аялал жуулчлал байдаг. Энэ Навруз маань яа харахгүй хаврын аялал жуулчлалын эхлэл нь тэгээд том ивент нь байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Нийт Монголын ард түмэндээ баялгүйчдийн нэрийн өмнөөс улс он болсон ах мол болсон гэд Навруз баярын мэндийг саслыг өргөн барья. Улс дарангыз он болсон, ах дарангыз мол болсон, кеп жатқан көктем мерекелеріңіз құтты болып, жаздай жақсы күндер болсын. Рахмет сіздерге. Жараспайды отыру, малдас құрабай. Альваныг баяр ёслолын үед Казак түмэн IT буюу харилцаа дууны тэмцээн зохиодог бөгөөд Навруз баярын үед ч гэсэн уг боломжлоо хадгалдаг. IT гэдэг нь Казакийн урлаг. Уран зохиолын онцгой нэгэн төрөл бөгөөд ардын яруу найргийн төрөл багтдаг. Энэ тэмцээнд оролцогсод урьдчилан ямар нэгэн бэлтгэл хийдгүү бөгөөд тухайн орчин нөхцөл тохируулан баяр ёслолын агуулгад тааруулан санаанаасаа зохиож доомборлож дуулдаг. Хоёр хүн суугаад тэр дороо шүлгээ зохиож аян доруулан доомророо тоглоно гэсэн үг. Bir uyağa konayıp bizde körüp kuvansın Oso oturgan kalayağa Oy bereket. Yap balam. Цагаан сараар хүндэтгэлийн бууз маш зоогддог бол Казак түмэн Навруз коже буюу шүл уудаг. Баярын ширээнд мах цагаан идэ, чихэр жимсгээд долоогоос доошгүй нэр төрлийн хоол байх учиртай. Түүний нэг нь шүл. Сонгон, давс зэрэг 7 төрлийн амтлагчтай махны шүл уу. Энэ шүлийг хүн буруух ёстой. Баяраар хичнээн олон айлд шүл уувал төчнөө сайн байна гэж үздэг. Маха гал дээр булгаж шүлийн уух дуртай байдаг нь нэгт хоолны амт шимттэй холбоотой. Хоёрт галаа ариусгах шидтэй бөгөөд сайн сайхны бэлэгдэл гэж үздэгтэй салшгүй холбоотой юм а. Зөөлөн гал дээр болсон амттай шүлэнд нь хөц будаа эсвэл ямар ч төрлийн будааг цацаж аарц хийж уудаг бай. Көңілді әлден елер ақауға мықтырып жіберсе жүрегіңді әредеу шіркін жабықтыр еді. Жанымды жадыратып ақып алайын деп аунаймын туған жерге әредеу шіркін барып тұр. Ой берекеті. Жарайсың.
Өзіңді өстім, өзіңді сүйдім, туған жер саған басымды идім. Ах, Хауайым, хаулилилайым, жасай бер мәңгі туған жер. Ой, бәрекелді өнер күтім болсын. Киінген келіншектей опал орман, гүлденген жанға жайлы, әридау шіркін малға қорған. Ой, дұрыс қажалы. Бабамыз бауырында мекен етіп, басына бал дәурендей, әридау шіркін бақыт қонған. Өзіңді өстім, өзіңді сүйдім, туған жер саған басымды идім. Ах, Хауайым, хаулилилайым, жасай бер мәңгі туған жер. Осында табиғаттың ақау барасылы, көркейген келбетінің әридау шіркін даласының. Ыраңқай туба дүрбет ақау, қазақ қалқым секілді көзіміздің әридау шіркін қарашығы. Ой, бәрекелді. Өзіңді өстім, өзіңді сүйдім, туған жер саған басымды идім. Ах, Хауайым, хаулилилайым, жасай бер мәңгі туған жер. Ах, Хауайым, хаулилилайым, жасай бер мәңгі, жайнай бер мәңгі туған жер. Ой, бәрекелді. Өнер күтім болсын. Жарайсың. Уа қалайық, ұлыстың ұлы күні дидарласқан баршаңызға бүгінгі күннің сәлемін жолдаймын. Осынау бір Самарқанның көк тасы ерген Наурыз мерекесі құтты болсын. Бүгінгі осы ауылдағы Наурыз мерекесі өте сәнді де мәнді өтті. Ұлыстың ұлы күнінде ұлтымызға бақ береке, елімізге амандық, барымызға деннің саулығын берсін. Жақсы тойлатыңыздар, барлықтарыңызға, халыққа жақсылық, береке, бірлік тілейміз. Барлықтарыңызға тілегіміз осы. Әмин. Ассалаумағалейкум, құрмет қалқы. Наурыз мейрам құтты болсын. Сән бәтқаны тау күнде хаврин байыр бойы, наурызен байыр мендік өргін деп шөлі.
Монгол түмэн, Казах түмэн хамтран тэмдэглэж бие биенийхээ соёл, үнэт төвийг хүндэтгэн аж төрөн амьдран суусаар ирсэн билээ. Та бүхэндээ Наврызын баярыг тохиолдуулан төр төвшин түмэн олон амгалан байх болтугай Наврызын баярыг сайхан тэмдэглээрэй гэж хүсмээрээ. Агаар тэнгэртээ цацсан бүрэгдийн үд газар тунахта бүлээн байдаг хавар. Аниргүй орчлон улсын хаан дунд уламжиг аниргүй бүгээн байдаг хавар. Аяа их улсын хаан арвурт угсаатан зонууд айлсэж буудаг сэтгэлийн хавар. Анчин бүрэгдийн харцны хол мэт алс нутгаа зөрөөд ирж буцдаг хүмүүний хавар. Амн бэлэгтэй аштын ирэлтэ сэтгэлийн үгээ хэлж үйлсэлтхэн дуу хуураа өргөлөө. Төр улс минь төвшин түмэн олон минь амгалан байх болтугай. Наврыз нарны баяр ирлээ.